Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule channel siyaxoxa inhlamba ayivumelekile ukuphikisana kwembono kuvumelekile. La guys kunendaba trenda ku TikTok manje. Le video ngicabanga ukuthi eya 5 months ago la uMakhumalo ekhuluma khona noRelebohile ku-conversation with Relebohile. So into ayishoyo angiyitholi i-full video angicacise lokho. I-full video anginayo, ngine-short video evela ku-TikTok, also YouTube, but i-conversation yabo beyikhuluma ngabazali besupport iy'ngane. So into uRelebohile ayisho kuMakhumalo uthi over the years usize uMpilo ukuthi azethembe bakhuluma ngalokho. So uthi stepdaughter ileyo ndaba ke ilapho ke indaba we guys. Isizathu abakamsele ngihleze ngikhuluma ngabo kodwa lana ke ayikho ngokuthi abakamsele into nje esixoxa ku social media nami sengiyangena kuyona because isithinta ukuthi ngesizulu o ngokwethu bantu abamnyama into ya stepmom or stepdaughter ayikho. Kodwa ke le conversation yaqhubeka, ama-corrections avumelekile, umuzwa wakho uvumelekile. Indlela ke abantu abareceiver ngayo le video esibaxabanisayo. Kobuke uThando Nesithembu wazi kangcono ijeni yaMakhumalo noMpilo. uMpilo ukhona uma wakhe sizwile ku-TV show ukuthi uMazungu osemlazi and uMakhumalo unkosikazi kaBaba uMsileko wasekhulisa ingane okuMpilo. Ngokwesikhathi nebond phakathi kaMpilo uthi uMakhumalo akathandi ukuthiwe stepdaughter akathandi futhi ukukhunjuzwa ukuthi uMpilo akusiyena owakhe as biological mom kaMpilo. Kodwa ke ayikho indaba ngizosho ukuthi ku-social media kubangabi ayikho indaba la evela i-comment yakhe maye corrector stepdaughter eveza sengathi udisrespecta u-undermine uma kaMpilo biological mom, because ileyo ke impi ekhona ku-TikTok. uTikTok lo oqale le conversation and le video is from 5 months ago mangiconfirma ngibuka la ku-YouTube. Laba ke sebethi lento yokuthi correct igama elithi stepdaughter u-writer of uMakaMpilo. Ase ngixoxele because Thando Nesithembu awubuki ngenze kufike kuleya short video. Kukhona ama-episodes la uMakhumalo ehlangana khona noMakaMpilo kusho ukuthi banobudlelwane njengoMakaMpilo. Kufika i-TV show Izingane Zesithembu ila khona abantu ababuze uMpilo kwi-account yakhe ku-social media ukuthi uma wakho kanti why ungakhulumi ngoma wakho, because abantu bebenalento yokuthi maybe u-acknowledge kakhulu uMakhumalo because enemali or uMakhumalo famous. Waziphendulela wathi uma wakhe uthanda ukuthi abe-private banobudlelwane obuhle noma wakhe. So angiliboni-ke mina iphutha mayethi akathandi ethi stepdaughter or akucorrect igama lokuthi stepdaughter, because as Africans or abantu abamnyama asisebenzisi lelo gama. Sekuyaliwa ke guys. Kubangani? Okay, i-interviewer nayo akanalo iphutha. Why ngisho njalo? Because uma kubizwa kuba nohlelo ukuthi kuzoba ne-conversation bebecacisile ukuthi mhlawumbe bazokhuluma ngo-step parents, because isingisi sona sinawo lamagama and ukucacisa ukuthi ukhuluma no-stepmom and stepdaughter ukuze kuzwakale ukuthi le bond esibukeka iyinhle i-celebrate iphakathi ka-stepmom and stepdaughter alikho iphutha lapho. Iphutha selisekutheni yithina esilalele le conversation sase sayithatha sayenza yaba nokulwa phakathi okwabangathi uRelebohile wrong, because ukube bekubizwe omunye umama ke manje biological mom nengane yakhe beyizocaca into ukuthi ukhuluma nengane okuvele kuyakhe. La kucacisa ibond especially because uMakhumalo angasiye uMakaMpilo biologically. Kodwa futhi akekho wrong ucorrect igama elithi stepdaughter, because masilandela ngesintu ngesizulu ngathi sonke bantu abamnyama ayikho indawo la ozohleza ukuthi ugogo kabani. Uma ubizwa ugogo uzothi gogo, mawubona umama omdala uzothi mama, kanjalo kanjalo. So impi ku-social media lo omunye othi yena uyacorrecta
uthi abantu abafuna uku-accepta leya step mom ngoba kuwumakhumalo. Kanti ngempela eqinisweni angikhumbuli nami ngisho etekisini ngilizwa leli gama la step mom. Likhona kwi-English, alikho ngokwethu. Kodwa-ke ukuhlukanisa ukuthi i-conversation beyiphakathi kwabani nemibuzo beyithini, angimsoli i-interviewer. Angazi umyazwakalani kahle le ndaba le, because ku-social media sekubanga ukuthi u-step daughter no-step mother kodwa ukhona. In English, yes. NgesiZulu, hayi, bengifuna ngicinga asimtholi u-step mom no-step daughter. Nabanye-ke sebethi umamncane, angazi-ke ukuthi umamncane ungena kahle yini, kodwa ngokuthanda nesithembu because sikhuluma ngabantu esesibabonile, ayikho indawo la eveza khona ukuthi uma eveza ukuthi uMpilo uyingane yakhe ukusho ngoba e-writer off uma wakhe okumaZungu. Ngicabanga ukuthi le ndaba le sizoyiqhubeka because kunezinto engithanda ukuthi siyifunde kancane. Well guys, kuye kwenzeka ngibona i-video ku-comment section mase ngithola izinto eziningi. Yile video ukuthi ngifuna ukuyiqala la because i-comment section yakhona ngiyithandile ngokuthi kunama-comments engifuna ukuthi siwaqhubeke senze ama-video alandelanayo because kuyaliwa manje sekuthiwa nina ni-emotional, anifuni ukufunda noma izinto zishintsha, asikho emotional. Akekho wrong i-interviewer because i-interview yakhe or i-conversation ibihamba ngokuthini ubudlelwane phakathi kukamama nengane okungasiyo eyakhe biologically, kodwa kukhulunywa ngaleyo bond naleyo support because kubukeka ku-special. Kanti ukube bekuwumama nengane bekuzosho ukuthi mom and daughter kube clear. So akekho wrong u-interviewer futhi akekho wrong uMakhumalo ngendlela a-responda ngayo because be-responda naye ngeyakhe indlela nangeqiniso lakhe ukuthi akamregard as u-step daughter kodwa uyingane yakhe. Okay-ke, thank you so much for your love and support. Sizoqhubeka-ke sikhulume because kunezinto eziningi ezivela laphayana and into engiyithandayo zikhulunywa wodade. Kunendaba nje sifuna sisixoxe nodade ukuthi imibono yabo ibuye iphikisane, imibono yabo kunama-double standards, kodwa silana-ke ukuthi ngesiZulu asinayo step mom, asinayo step daughter. In English, yes, kukhona uze kuhlukaniswe ukuthi ukanjani, kodwa kahle kahle ngesintu nje ngesiZulu siwumndeni ngokuhlukana, yingane, abantu abadala, mase ukuthi ugogo wakamakhelwane ugogo wakho, umkhulu wakamakhelwane umkhulu wakho, umama wakamakhelwane uma wakho. Maye kubiza uthi ma. Lezi ezinye zikhona-ke kwi-English ukuhlukanisa ukuthi bahlukene kanjani from ubudala kuya omncane or omncane kuya omdala. Thank you so much for your love and support. Siyazoqhubeka sixoxe. Kune-TV show ezayo kuNovember, angithi sisilindile. Kuthiwa-ke silinde ngengoma, ngisho njalo. Being a Xaba or the Xabas, i-TV show engibona ukuthi ngizokhuluma ngayo ngoba isondela kule esijwayele ukukhuluma ngayo, sisalindile-ke. We guys, izindaba zabantu. Umfundisi uney'ngane eziwu-22. Kuthiwa lona omusha, umama wey'ngane lezi eziwu-22 mncane ukuney'ngane zakhe. Already ukuhleba sekuyasibingelela. Bengicela-ke ukuthi ngoba siyahleba ngento esiyibukile ku-TV, into engiyitholayo futhi ngalama-reality TV shows, bengisesha nje ukuthi kusuke kwenze njani kube khona umndeni othi siyahamba siya lapha ku-TV, sizobuka i-South Africa, sizobuka uMzansi, emva kwalokho ngeke sigoqe izandla ngoba uma usufikile lapha ku-TV into yakho ithi ubukela umndeni onawo wabuka as umndeni, as individuals, was labantu ba-interesting. Uma befika lapha kuMzansi Magic banento yokuthi abantu bazoyithanda lento abayiyona or indlela abaphila ngayo. Mase kunjalo-ke asingalwi, sizoyibeka imibono kodwa ngendlela enjani, mindful because sabantu nathi. Mase sibeka imibono ngeke singababazi mase kufika into yokuthi siyababaza ngoba already sebekhona nje kuthiwa ntawuko omunye umndeni sokhulumela phansi. Kuthiwa umama wabantwana yena mncane ukuney'ngane, umfundisi uney'ngane eziwu-22, umama omusha wey'ngane. Yabona sengena le gama le-step mother. Lo step mother-ke sulwayo ukuthi awukho ngesiZulu. Ngiyanixoxela-ke silapha kwi-The Xaba, bazoqala ngoNovember. Kuyobe mase kuphela uXaba-ke sengena-ke izindlu ey'yelo. Endlini ey'yelo-ke sesibhilonga khona because sebenomnyaka wesi-9
beza kuMzansi Magic. Bayasho futhi ukuthi sekunamathuba amaningi abawatholile ngokuvela kuMzansi Magic. So abantu abazibonile bayikhethela ukuthi eyabo impilo interesting, it deserve ukuvela ku-TV show. Nasi-ke siyabasapotha ngokubuka i-TV show yabo, sikhulume nabo. Le nto ifana nani, umbhali wencwadi ubuka impilo yakhe, abuka i-experience yempilo ayiphilile, athi ngizobhala incwadi ngempilo yami. Why? Because le journey aseyihambile kungenzeka imotivate omunye. Le journey aseyihambile kungenzeka ibe nama-lessons omunye. Asingalwi-ke silwe nephupho labo. Iphupho labo lokuba ku-TV ukuthi kukhulunywe ngabo. Iphupho labo lokuba ku-TV ukuthi kube khona indlela iy'ndlela esizoba supporta kubo. Kodwa-ke asikho blind ukuthi singasho ukuthi le asisayiqondi kahle, le ayisahambisani-ke nesimo sethu sabantu ukuthi hayi noma kuyi-TV show like ake ngibe specific ku-short and sweet guys, oVovo siyabazi oVovo. Kunento engibonile kwi-promo yabo, ngiyibuza ukuthi yingenxa yokuthi sithanda idrama kakhulu ukuthi sesizovezelwa abantu belwa njalo, emva kwalokho masebelwa sizoba criticize ukuthi ababehave kanje abantu abadala, kube ukuthi bona abasayitholi i-support eceleni, bayabuya bazoxabana nathi la sesikhuluma ukuthi kodwa le behavior ayikho right, ngoba sizokupointa out ukuthi le behavior ayikho right kumuntu omdala. Sibuka ukuthi i-TV show izoba manipulator ngokuthi bona bafuna ama-views. Bona-ke eceleni benze njani ukufuna usizo, ngoba thina siyazi ukuthi lento esiyibukile u-episode 3, u-episode 2. Yes, i-TV show imanipulate ama-sense, kodwa ukulwa sibone wena ulwa. Amagama aphuma emlonyeni sibone uVovo esho izinto ezinje, and lento nathi asiyijabuleli. Mase singaseshayela ihlombe isifika kuVovo imphatha kabi. Kanti i-TV show ne-team ye-production team ayihlangane noVovo imtshela ukuthi uma i-South Africa siyibuka lento ngoba bane-agreement, zama ukuthi ukwamukela ukuthi abantu be-criticize, because asizubuka umuntu omdala angisho ukuthi uVovo uthuka inhlamba. Asizubuka umuntu omdala ethuka inhlamba or ephula izinto endlini mase sithi-ke kwenzelwe thina, sizoyibabaza into esiyibona ukuthi le isi-out of control. And kunento ukuthi la kuma-TV shows or reality TV shows sebethanda kakhulu imali ukunokucabangela abantu ababeke phambi kwethu, kodwa-ke nabo bavumile ukuthi lento izovela lapha ku-TV. Asikwazi ukuthi-ke uma mhlawumbe i-behavior size eceleni sekutholakala ukuthi sugarcoat into e-wrong, u-wrong, u-right, u-right. Kodwa kubasupporteni sizobasupporta ngoba siyababuka lama-TV shows. Ngiyabonga-ke bengaqondile ukuthi le video izifike la, kodwa le ye-behavior esingayiqondi kumuntu omdala ngeke sithule ngayo. Kunenye nje i-TV show engakaze ngibuke ngisho i-episode 1, ngoba ngase ngibuke i-episode 1 ngaba shocked ukuthi kwenzeke kanjani. Kodwa into engayinotha uMzansi Magic before iqale i-episode basho ukuthi izinto ezizovela kule TV show azigunyaziwe, asihambisani neminye imibono. Ngathi khona into e-wrong ezayo. Mangibuka first 5 minutes of the show ngabudecide ukuthi hayi le angizo-reviewa lutho, because mangireviewa ngizogcina sengikhuluma into eyiphutha ngoba ngenzela ababukela i-TV show kahle kahle nje ngiyibone ingaqualify ukuba ku-TV show, but angizile kuzobululaza uzokhansela ibhizinisi labo. Kodwa leya TV show namanje mangizwa nje abantu benza ama-reviews abo ngihlezi ngiyibuza ukuthi bayibuka kanjani, ngoba inezinto eziningi nje ezi-off. Asishiyeke lapho. The Xabas or Being a Xaba, i-TV show iqala ngoNovember. Umfundisi ney'ngane eziwu-22 bakhuluma ngejeni yabo, izinto abadlule kuzo. Sesizobona ukuthi-ke sifunda kuphi, sigxila kuphi, sihleba kuphi. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.